අවුන් නොරස්මේ කො එහා බය වාහක ගන්නවාද මේ අවුන් MDP ගේ බය රයිසුම් බසල් පීපින් බය රයිසුම් කවුන්සිල් එකේ මේ අද මේ හොෂාල අවුන් හොෂාල උලේ ගරාරේ කියනම MDP ගේ රයිස් දීපා බමුගේ හැමදාම පව ඉන්සාෆෙන් ඒ දාමසල්ලෙන් අවුන් ශාලම් මේක එබ්බේනවා කි මේ නුරස්මේ කොවුන් දන්නවා මේ එබ්බේනවා කි දැන් හගීගතුග එකම අදි මිනුම් කහලා මේ බාතු කංකමුග රාජ්‍ය මොන්න කම්බඩොන්ත කවුන්සිල් තකුම් වෙස් මේ ගෝවාල රයිතුන්ගේ හග්ග වෙස් ලීඩරුන්ගේ හග්ග වෙස් අදි හාසකෝ අවුන් මේක හග්ග මසේ කොත්තේකම අවුන් මේක කබුල් කරවේ මිහුන්ගේ පාතුග ස්ටෑන්ඩ් කුරා කවුන්සිල් තකෙක්කම් අවුන් මේ කවුන්සිල් එකේ පද කවුන්සිල් එකක් දක්කන් අවුන් අනෙබ්බේනවා කි කවුන්සිල් මාකට් කුරුම වෙස් විභාවතුගේ කංකම අවුන් මේ ශාවෙල් වාපේ අදිමි බයලගවාමි අරාත්තක වෙස් විහාස් ගොඩ රට්ටේයවා වෙස් මේ විභාවතුගේ අසෙක්ක කොම්බසර කටින් අදී අතරවන කමක මේ අනෙහිම් බලර් සියාසීස් කම මේ තිවේ ෆුළුම් දැන් රස්මීකෝ වාහකුළු දක්කවා තිවේ ෆුළුම් විස්නා විස්නාම්බී කොතුගේ නෝනේ අලුගොන් එකම අපෙන් දෙකේ හතර උගොත්තෙන් මේ බයන් කොත්තේ තිවේ ෆුළුම් අවෙල්ල තිවේ ෆුළුම්ගේ විස්නු අම රස්මීකෝ මේ වාහ දක්කාලා ඉස්සා කොල්ල දිනේ වරංගලවා දැන් මේ අලුගොන්ගේ තාරීහටක රෙකෝඩ් කරවෙන මේ ආකයිව් කරවෙන ලියුමක් අදේගේ ඉතුරුම් වෙස් අවුන් මේ මියවගතු කවුන්සිල් ගේ මීඩියා गा नीति शायर करवें मुरी मीडियम तवगा आम वस कुरान में लियो मी के सब काउंसिल के पूरे मुरी मसक्कत का काउंसिल इस्तिहारों में से ही मैंने कहा अच्छा मैं इंसाफ गवालुमा अवगण में बीपा पूरी बाउत तक खुद मुका वस मरपोड़े बालों में दे अरे ही तेरे दे में बहुत बड़ा टाइम उन्हें वेफर राइस नशीद एक मट्टा का මේ බෙෆ්ලාගේ මේ දිෆාව ගලවන මේකම් පොඩ්ඩිගම බිස්නස් අරවන පොඩ්ඩෙන්ජේ කමෙන් ගොත දෙකේ තිය අරවන ශාල නිකේත ටීම් මෙම්බර් මේකම මේ हम सीधा दिवे फ्रॉम देखिला भागवतක බාකුල් දක්වා මේ Noonu Atoll Council faaskurun Garaaraai කන්වත පාස් නොකර Garaaraai කණ්ඩාලා දෙන්නේ මේ බද්දලුන් then තිබේ ෆොන් කුරින් උශාලාපේ Garaaruge amali masekketten algon men nimmalejje mire wagutek මෙහා තිබේ ෆොන් නගේ Garaaru ෆොනුවාන් ඒක algon men කණ්ඩායම උසූත බස් ෆොනුවාන් මේ emergency task forces එකලවා ලෙ memberum බසිමින ෆොන්නානි දැන් हम එහemme මේ කොළවා ගායම් කරන ජෙටස් කුපේ මාසෙක්ක සාලගොන් අලගොන් මේ මීටි නිම්මාලා වගතුස් මේ වාගේ ඉස්සා කොල්ලා මෙයාර බද්දලම වඩාන් තිබ්බේ මේ बार काउंसिल मेंबर ए अळगण अदि हेबदो काउंसिल राइस रोही काउंसिल राइस मिलदो काउंसिल राइस लद्दो काउंसिल राइस मनदो काउंसिल राइस वेलिदो काउंसिल राइस मगुदो काउंसिल राइस ओद्दो काउंसिल राइस केंदुकुलदो काउंसिल राइस नून होलदो काउंसिल राइस आदि कुडपरी काउंसिल राइस एमाळगण मेरे के बाद दो पशान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मेरे में बेवे काउंसिल बदलो की नूनु अतोल काउंसिल के अतरवन धौरुगे देवन बदलो पुरिम बेबुनी कुल्ली बदलो में देवन बदलो मग अळगण में अळगण काउंसिल राइस के ऐसे तुम अळगण शाला फास्कुरन बेनुबा अतिवे फ्लों निकमा वोट दे बंगे बाबा काउंसिल बदलो अळगण में शाला गरार की काउंसिल के सीधा हिंगुमा बुलंगमर गरार का नोवियस मी गरार हushaelhun मकसद की राज्य का अदि ehun में सरायत
adi rais Nasheed Noonas libi fawli mi bawatu gellun tak abad takraru tawgig nukurevi insaf muli mienda diuma deterega sei council tawges kambadu onna kamekkam sarukarasha adi payanlagwa farattaka avakoddinu adi ekan egota kuram algonu peshu council ge sida ingu ine kamen nunnamas raitunge insafa tawgiga minimum mustaqil tawgiga golfai kamepi kan kamotere shamil adu ufula baygotuga council otuma beenuma dilolgon me hushaelhun mi Garaaraai agonde ibbalana tibefun adi tibefun dekilabba goten e pahun issa kolla dinuma pahu Garaaru faaskurun noni Garaaraai dekilabba got tibefun me pahun algon menna council go issa kol dinena alwan rais Nasheed din bomuge hamalla pahu insaf hodun wasek ekushiyenba tartibun muhinga kam kambodum paaluko tawgiga bainalagwami iterikam goala Noonu Atoll Council nere Garaaraai faaskuri 25 me deha sekave raitun ajliga rais Mohamed Nasheed avahar kolluma kom bayakkan nenge bayak haim me deha sekave sonadu deepawa arahum kuda ginaguna zaham kolli bomuge hamala pahu insaf hodun masekken ekashiyenba tartibun muhinga kam kambodum arwadum paalukuram mawlugunge Qur'anaya hinga dafale ginaguna aniyaya hanikaya zahamta litigen dani amas kula paratuge iturun kitan mihunatto alalumen neti hingafawa ami kud ni ramu kuda adi de tariyuga duhaku singafa nowaha darajamati nurakka termi jarima dehe tawgi hingamunda gota uriya amunda gotuge magu pahagata wagutan engemun diume di raitunge nihaye dumekkamuga omun iturun emmeha raitun matiri hakkutai mi hakkuta sarkarum ada kurawmattaka rais Nasheeda evanikpaanu washayagin ewotaguti bayakuge Qur'ana dubbadama din amalaya gule mawlumat di raituna engena gotta taawal kurawwa ilan kurawwa aadayge mati naama kurawum nugendawati insafuge masekken ekashiyemba gotuga nohinga kama deki ekankam wagutun islah kurawwa raituna durala intizar kurawen tartibaka mawlumatan naama kurawum gendemu nihaye iltimas kuram Miramukuda ginaguna hanikaya zahamaya rais Nasheeda evanikpa nariuga elakti bayak Qur'ana netikolluma deepawa la insani hamalaya be ginaguna suwaltam upedipa wairu ekama be tawgi hingawa be medhu keni balamun gendema ingires vilatuga bainalagwame insani hakutaka be wakil Mr. Abbas Faiz rais jamhuriya Ibrahim Muhammad Solih amajese kami kuriyerum ekkamuga dekene rais Nasheed dawlatum pol koddemu wajib salamat terikam bay walwalumuga gobbali saakal behettuni iraka uri mawlumat lifa oweme signal jemar nati kiwe toya minurakkaateri darajabod jarima wujudu kuruma eki hamai gota paisa haradu kuri bayaka bomuge zahamtaka parwa hodeman ADK hospital ga rais Nasheed onna waniko etanuge pahanay terega pistole bawa koti kihine vegin kama ashia ajpar veriyoge hatiyar nama ekidumet teriya e command line not amur chenuga dentiberi kon moisarunne kama eki amur hinga ponuko ada horahenneti me jarima ge goluntan hinga pawani konkon immalta kunto pedipa swalata ge jawab wasil velabban urabba masekke uriyan hamajassawa awaki tawtirakun raitun angamu nugenda nawa aniyavarikan iskura adi mihun mara pikuruge mihun hingapawa ehen jarimatu gekuruma ve insani aniyata amaz vidi ailataka asa gotegga Dr. Afrashim Aliya Ahmad Rilwan adi Yamin Rashid ge ailatakun adiyadabes tahamda kurumu inda gendumuge kampadunta uturi ara bossunla me rajyage adul insaf gaayam kuruma raitun ummitam endi sida harakat ihtijaj taka hame gaumuge aam halat dashadiyum ekashigen baati non kambadum paal kurun kankan eherahen hurma ek rais Nasheed avahar kolluma deepawa hamalage tawgiga me
dia raitunna ekori dawlattakun sarkara guluwa gulumuri bainal awam idaratakun tawgitoga tajribakarun konwa debba dia raitunge nihai kambulunta hallutaka hame gendemuga denitibbawa ehitere vedevuma iltimasko goala hindu onsavis me dea sekavis mandu bevunu Noonu Atoll Council bahdhaluvunge hatarwana dhauruge devana bahdhaluvunga council number de dehas ekavis Garaaru faaskurun ema Garaaru tibefulna algon liyumun me grupa eva fonuala ehme tibefulun Garaarame dekilava gotte me baddalunga hiyaal faalhukuran ege fon Garaaru faaskurun porte adi nudevungen ema furatama angillale malwon waaka dakka nam ikbana era asehwana origan befunnas baki befulan kunne meyogotu waadaka illa alishame kudafari rice alisham sambo adenno en ade Merkata. ade Awam furtama kam kavasmi Garaara thaid kurame adi Garaaru biya sawaka fasko mire fasko dhinun edewa kes dannawa. Then Iran for the rice Nasheed ki gina di siyasi divharaje siyasi leaderona dakkan nukere ekam rajyege आम रईयतुं के मस्लहत आदि राज्य के मस्लहत पूरी वरम मुहिम मस्लहत का बेगोतुं वर फालकम बोडगोते वाक दक्कवा अबद स्वाक दक्कवा अन्न बेफ ಹೇಗೆ ನತೀಜಾಕವೆ ಫೋನ್ನನೆ ಅಬದ ಸೈಸ್ನಸಿದುಗೆ ನಫ್ಸ ಈ ಪುರಾಣ ದುವ್ವಾದುಮ ಎಕಿ ಮೆರಿಕಂತ ಕೂಗೆ ಇರುಗಯ ಅದಿ ಮಿಹಾರಸ್ ಅಬದ ವೆಸ್ ಏ ನುವಕ್ಕಾತರಿಕ ಮ ಹುಷೇಳಿ ಫೋನ್ನ ಬೇಫ್ MNDF of the SAF of away from the press conference gas with all paper away from the war about the SAF of come the Raja Guri me threat board Mihaka rice Nasheed a meal gas me for the coming hinga from security breaching with come all the SAF and a cake found me investigation abe advice government me hinga majevaruge me maulumat nuli misalaka Dr. Afrashim Ali avahara kolum hadisa fahuga huma ayyar korevi paruga humama ki ena gatu kama vedana ekam ege fahatu ko forwe pati parata adi adavs hodi fenne rajyega mifemor hinga foi ebbes maraka adi humam ves yamin rashid ves rilwan ves enum ves ebbes maraka rajyega mi insaf hoda defa kenne e dawlatige gotuga mi warabodu failure ekama dekeni adi mi rarunge council tabuge ves e kambodu rayutunge kambodu hama eboy kakatto insaf libeni mifemwar be befonna insaf nulibe kama wani eme kambodu mi awonu sebe awonu e kama halu hoden oti international bayak itubar mife bayak meduwer kon hinge tawgi gon kam wanya e gota e tawgi gendiyo man awonu mi taid kora wahak dannawal mi adi Garaara taid kora wahak sempa furusathu dannawal awonu medeni rice Nasheed awahak emburi semi sihat rangol gawah emburi wada ge beflag mi masekka to e beflag korbo ngende masekka pultawga bari mo lege to wahi mi bar pore barbor skoliya
Hussein Korea genda. Hussein la paum furusathu arwan belun council rais Atif. ऐसा डे था Arwan Atif furusathu arwan Hussein la paum furusathu arwan Atif. Atif unmute kolle. Atoll Council hushaelhun wafawa Garaaraai Korea mai faalhukuran Rais Nasheed kurumantu wafawa terrorism ke dawa haruka shibaratun beldo council ke namuga is algon men kubberi kura me tawgi ku fori hamme ko me kan koffawa farat ki kobaka odun laskomon diumaki algon men MDP ke member unnai adi hasuko dive rajye ke lobbe tirayitun dibigenda warabbodu inhamunu jom algon menge rais MDP के राइट राज्य एकन हितुमते कोद्दवा फावा राइफ कम कुरबा फावा मोहम्मद नशीद कुरबा फावा ए दा इंसानी अमल तौकी कुरबा ए कम एम फुला दायरा का कुरबा हय्यर कुरंजे फरातन हय्यर को मेकमु मी राज्य सलामन कुरबा अलगोंड मे सतो गवाद बरबड शुक्रिया शुक्रिया आतिफ. 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 council rais Abu शुक्रिया आपको आड़ी वे ताल गए आज आड़ी शुक्रिया ಅದು ಮೇದು ಮೀ ಹುಷೇಳಿಫವ ಗರಾರು ಬೇಕೊ ತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಧನ್ಯವಾದಂದೆ ಮೀ ಅಮ್ಮದಕಿ ಕೊಮ್ಮಗೋದೆ ಬಿಯಸ್ ಮೀ ರೈಸ್ ನಶೀದೋ ದಿಫವ ಅಮ್ಮದಕಿ ಹಿಂ ಬೊಮ್ಗೆ ಹಮದಾಯಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹಮ ವರ ಹರ್ಕೋಶಿ ಬಾರಾತು ಕುವೆರಿ ಕುರಾ ಕಾಮೆ ಎನ್ನಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಪೂದು ಕುರಾ ಗೊತುಗ ಮೀ ಗರಾರು ನೆರೆಂ ಅದಿ ತಂಕೊಳೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅವಸ್ ಈ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಅತೋಳು ಕೌನ್ಸಿಲು ಮಿಫದ ಗರಾರೆ ನೆರುಮೆ ಕ್ಯಾ ವಗೆ ಮೀ ತಹುಗಿಗೋ ಅವಸ್ वेगन दान कमक गब्बुदे नुकुरा आदि मी सरकारू अलगोन मिंगे सरकारुगा हुरिहा मोस्साइगे अलगोन मिंगे बारो ओई दंडिवालुगा अलगोन गब्बुदु कुरा गोतुगा मी हमदा अगे फहतुगति मी हुन हागो अदबु दिनुम एवे सुराहेड्ने अलगोन गब्बुदु कुरा गोतुगा अलंजे हुरिया फ्योलतके आदि बलंजे हुरिया बेदुंतके बेदमक एवे सुराहेन कमक गब्बुदे नुकुरेवे अलगोन मिंगे गब्बुदु कुरा गोतुगा अलगोन मिंगे राइतुंगे मजली हें ओदी अलगोन में मोस्सा दव अलगोन मेंगे बेफुलुंगे तिब्बेवी ए मता होगी ग लास्तकिंग अन्नन जेन एविस साबें उकम अलगोन का गब्बुदे नुकुरेवे दे मोस्सा दव होरी तिब्बेवी इस बेफुलुंग ना देतरे इतबार नुकुरेवे कम वन्या हमारा इतुंगे मजलिया एबोइंगे बेफुलुंग एक हेरी कोफा अलगोन में इंगम जेफद बेफुलुंग दुमुगे फुरुसतु एमा मी गरारु नेरिंग अलगोन आदि तंकोलें अवस एमी अलगोंडु एहा बुडक मी गरारू मिहार नेरेक अलगोन का ताई दिन कुरेवे एवाग धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 rais Hussein Magudu rais Atul शुक्रिया अलगोन आटो लिबे तो libe ni hushaelhun foi Garaara अलगोन हम पुरिया में तायद कुरान दिन में अलगोन धन्यवादानी rais Nasheed की दिवे राज्य के एम में गिना राई तो रोजुगा अदे एम में गिना राई तो तायद कुरा rais मिपद फरात का मिदिन दाइंसान यानिया अलगोन काउंसिल अदे मेट राई तो वरंग हर पर बारात उबर कुरा
demi kuriya genda tahuge go defu penna hamakom bodu otegga raitunna evanuwa ege gota vma saaf sida kon tahuge go vma awahaka kuriya gengos ikamuga shamilwa immen sariyate kurimatte gene sedefuna habbu adab vma awahaka dinuma alwan suwada mi garara brihama taaydu kuran algondu edmaki we have Savaka right Nasheed Haluga Rajawadagan Kurava Masekatuga Epa Kurekandima Jalvan Ekama Iparabandi Abadwis Ekamugalvan Thai the Padu Korea rice shukriya magodu rice then around kenikurdu rice Mohamed Raufa furusathu shukriya rice galwandu ane koilu mikam sadame ve furtan faro ofiyo gendegen mikam gabi bawelu fursat melni den mi hushari foi garara galwandu sama taaydu kuran adi taaydu kuran jehe eta sobtake bahuri mikam divi rajyega ane emme nikameti miham feshigen emme nustani miha vis mag fahi wagotan adi fahi furusatake libe gotta rajyege islami masekke koppawa ekamuge emme isko masekuri galwan mage leader adi galwan party ge Rais Mohamed Nasheed mi deifomiwa hamalaiki am hagigatuga ves insaniyatattaka kor masekura miha kunwate ekamge fikuruga masekura bayaka dekola hamahamakama lob kura bayaka dekola koronu an deuna hamalaiki gotuga ane sifa kurwe kahala gotaka mikam defomlo demi mikamuga mi tahugi ane kuriyadda gotameduga kambodum take kuri mimbaru algonwe sama ane eba huri mihar hagigatuga sama mi massa belun laswej mihin laswa komme massa de gossam nimi fami onnani ama ekkala bondu nagoda dahen ane gos buliwe fami onnani mi rajyege etam marutake tahugi unukure imoti eta duhe vir sema algonu eba jehe mikan avaspurwa mikan ane harwadun eba guwanje e rajyege mifada bodati kankan tahugi kurevi nimme algonu menge rayitunu be jehe dakkan algonu men Garaaru nergem mis algonu muzahara koggem mis kommes massede nimme tan insaf rajyege hode kan misarkaron dakka dinimatta algonu jehe mikan barminuga harwadun am gowada em algonu ama gabul kuran rais mi Garaara ki algonu faaskurun jehe Garaare am mikamuga algonu emmen ama ekechekkiya mi massala ama ga insaf rais Nasheed alivuma alon hama araboda biha sawaka insaf admi kam fahatuga bayak wana ma ebain hoda ebayak wes ama insaf kuriman chegenes denje harokashi adabu dinama algon samago wada araboda shukriya rais then around fursat mein alani lohi council rice Ibrahim Mohamed shukriya rais adivet adile ade agondu mi barbar shukriya ade rais bashir mi Garaaru alme hama barbar taaydu kuran mi Garaara yato mi rais Nasheed wa defa mi hamala alme mi maskura hoya parang sama hamala barbar ku je demokrasiya ade barbar Lainstani duane malak mugal me faalhukuran kurane hama ehen kam mi hamala kulik da kam faalhukuran ehen kam mi fat kommes baik tibena kamal gumna eba mi amena faalhuwe video of Ibrahim video of kollage adu digan kanne internet masala ngi mewagoto ibre lohi council rice Ibrahim garden algon menna kanide emma ehem member ko वाहक धक्का में होते दिफा इधर नतीजा आवन
Ibrahim Hadi Baha Dakkananto, Nimunito. Ada kuda masa di mana mikol mi connection dia ngata. Kuya Kin. Mi danam melani mi Garaara alme hamara puriya matai du kurame adi mi Garaaru hama mi faaskurun adi awah besno hama las bes bepakon algana faalhukuran almenna mi denne vi hen vi hasawa kam mi denne vi hamala hatuka tibbe paratake atahugi kurave e parataka hagwa dab dinun alme eme bada ede kanta hamara bada mi Garaara tai du kuramara bada shukriya. Shukriya. Ehun Rashid Rais se Mewt Baha Dakkan Ebes Berro Edila Wafane. Metim Adjaro Nahal Men Baha Dakkan Ben Kurbe Prokin. Any hand raise call. All the rice. Ridwan. Assalamu alaikum. Algonda mi jumla ko mi Garaara gahuri nukutata ka balayaruga mi Garaara taidu koreve. Namasagon danna ba lam beenumani diviraje ga hinga mi fada huriha masada taka mi hallu hodumattaka algonda menna mi koreve masakkatta kurmaki wara muhimmu kameke mi rais Nasheed fada adios mi fada etam maruta ka nuni mi fada etam hadisata ke dive rajyega hinga fawati mikanta takuraru vianu dinumattaka mi Garaara ki wara muhim Garaare kamga mi muli Garaaru ruha balayaruga horenu utata ka balayaruga wara bona aluganda staidu koreve dalon dannawadam beenumani sarui nizam miharavure sardana gotegga emmennan enhamayakum insaf libigen diuma mi algondos ede edumeke ehma jumlakum miga hori mi Garaaruga ruha balayaruga Garaara aluganda taidu koreva ga dannawad shukriya. Shukriya all the rice Ridwan. أنا فضل Landu rice Aziz. Shukriya rice adu ilovato. Adil. Shukriya rice algondu isama mi Garaara wara priyame tairu kura. Although council ga rice vidali fade ngama mi fada etang etak kamin mi rajye ga mi har singa insaf nolibe buhuri. Amerikanya mi Garaaru ga sabum vis mi kama magufahiwe gen daane kama algondu skabul kura. E malgondu sedeni mi Garaaru faaskurun algondu wara priyame mi Garaara tairu kura. Mi fada etang etak kamin mi har mi rajye ga hinga saroi nizam tereng insaf nolibe ekkan algondu mi furusathu ga faakolla. Shukriya rice. Shukriya Landu rice. Manadu rice Sobi. Shukriya rice then aruna hama paha kollam beenu hagigatuga hama aruna sama ede rice Nasheed hama ava shifa engete halu aruna tannawalam beenu ane jumla gotekka mifada hama etak hadisatak hama abur hinga etan ailatak hama e martaka noniya mifada hadisataka insaf nodibi hama ekamattaka ades kurata etan eta duwa hesige metani hadigat ke namis ekashigma godekka tahbi kurgin kusse enne mikantat ehme mi baagota ki astu e insafattaka ekura masak hama almune wara saab ko pede to mihar mi Garaaru ges pa korwa habe Dr. Aprashi mari luana mi faratto ga wah ya men faratto ga hagigat ga adibes aila takum hama e ades komme dev kurum daerugos agi ga e gebdes kam ga insaf dibi penne ehme ma an dannawalam benwa wahakeki Garaaruga iturun alme abajehe ama sarukara bisama guwa leben bahaki mussata mikantun badam mitima mussata tahge pura mite mussata kun miyabure boda miyabure gashinuma gotekka mi abad mussata harudana kurege gashinuma gotekka mi maseke kurebenga baje ehin kama nuwanam hagigat kalmen abad ama kiyeni insafen dibe mi wege mi paet winda dostuge samarna paha kurben mi beska insaf mudibi hama mi eggota onnata hama ekani bayaku adu upula manzo ekani pennani masakat puran tibi parattaku masake shigama kuratane anu kan upene ehme hama alu nekam paha ko shukriya rice. Shukriya Manadu rice.
ehun rashake raise yogut wahakadakka ben fulukama Algon Mohamed Musa. Algon Mohamed Musa. ade poddu rice Mohamed kuri Shukriya Rais. hushaelhun Garaara algon sama taayidukuran. Rais Nasheed din hamla ki ila insani hamla ki algon arkosh ibarat kulwar kara. algon edeni viha sawaka ekam ekore ayako tahu korma chagyanas emiho हम हागो आधा बंदे नमा shukriya poddu rice then me yogut kol algon vota taayidukura vota kahana aigatuga me wara me idari gotun salgon fahakolla meenuwaka tibe fulumes kuriyangattanga me bay baddalun tam online kon genden jehene tiya sekko kuriga council hinga gawaiduga me onnani yawmiya ni pasko ms ekura gawaide algon hitum me algon men emme porta mekan kuram ifar uniti me arengiche iwara mudu kaenka ehmema yawmiya faaskurunga pase ehin gote hinga gatere algon men dache devana kamaka votan ehuga urinri algon votan ehi roll call vote kama wane yakkiyani mihar online ko vote naga ayruga algon menna negeni roll call vote then me sirru vote ellanje halataw online ko algon sirru vote no negeni council hinga gawaayto me haddawa ayruga yaro emasekke tibe kono purabamu genda haddawa ayruga me sirru vote neguma in online ko vote naga je halatuka council gosiya vote roll call vote neguma mibatu kankam mara iyas bada council paseyan urave gotaka mara bada meyogotu council enikulu council rais me waakul dakka edlaba keni mawan mepula furusathu dena ege pahun algonme algon gaskorani roll call vote ka gossa me algon Atoll Council ge asekadu kuda khulasa atiye funna difa mas baddaluvun rauf kuriya genda rais algon de Garaara behegotun algon gabu kurani wahaka dikkama kittme warako bis algon wahaka dikki danu mes ami demme ti rais waha kure baikantu algon menges mihuri daitaka guletiwe me ranganu committee ge vote wane rais nab rais es no hoy tibi de member ku rashum beergo tibima ema gaanuni gotun ebuna vote algon menna de memberun rashum beergo tibbasama negidane do vote ge wahaka nab rais ge vote ge wahaka ya vote ge wahaka oti sida hama gaanu nuga mayanko ehmege noegen ole khamen me Atoll Council vote anganu committee ge vote algonne gaanoti sirru vote kunne sirru vote kunne emmen ge baddaluvun kunne ekala gotaka online gaanu sida sirru vote ge bayanko poti noegen ole kan algon neyani algon wah dakka hinge kama hinge to me majlis member unas ane LGAs deve fongas gaanu ge munnati baki isharat baki gotaka kure vidan kama kade upune dekam duniyega bahuri application ta ni ekam rajye ge bes application e benu ko pura kame gaanu ge tere kanwa kette anta malwan bahus mi baddaloga hadi ukon nukuran algon gastu kare algon jehne tikama de tere mashwara kolle Udapai Council rais adishami mebe rais rauf dekki wa mikolves waata ki angana committee ge miyanke veini covid positive fa then maade is madam fa emmas de gaanu anekke bende gaanu gahama bunefa emmas tere mi angana committee ge train kuriya wen ahar ge train fast kuran je kas in ahar dwa
මුනි වර හොඳකෝ ගොත්තක එක්කමයි දාන එක්කම තාරිෆ් නේ ජී කොමස් කෑ හන්තෙන් උදින් මුකන් අවුලනේ එහෙන් උරි කාංක අවුල්ම කවුන්සිල් තකුම් වෙස් ගානෝණු කොහරි වරස්තක එක්කම වාතී රයිතු මජලියගේ ලාමල් කසි කොමිටිය ama ලියුමකුම් එබ ජෙහෙ කරන්නගේ ඔනවා අලගනු මෙයත් මේ අතොල් කවුන්සිලුම් හැමගාමස් එකංකම් මේ පුරි පහ තිබේ පුරුන් තිබකම් පහ කොල්ලෙබ්බීම යයිකෝ අවුල් මේක සිටියේ ලාමල් කසි කොමිටිය අද එල්ජීఏ වෙස් කොපි කොප කොනවා තිබේ පුරුන් සරවණීවනි රයිතුන් මජලිය ලාමල් කසි කොමිටිය එකල එපද සිටියේ කොනවා Kendikul do rice raw ane alugonu sama ekam alish ane kudafari rice ane shamin faahakure vi kan bodu hama hurima ane mi jalsa kuriya daati alugonu sama kan bodu faalhukuran beenu meden Garaaraai begotum wahaka dakka nimifata mi ane ehema mikkan kama alugonu menna ane mirege mi jalsa ge tereng mashara dan koda fuladaarege ko mikkan kama alugonu menna halle hoda difiyam kanne galgonu gaanu mi wajibada kureveni LGA ane edigen biya gaanu ni dafeka ane edigen kam goviya salon mi kommes gotten hoda ma higashe amane hin hushaelhun hushalan je nyalgonu ama mi jalsaga hushalam ane mikama halle hoda mattaka ane gaanu kurenji hem sekketa atol council medhu wegen kuruma शुक्रिया राव माद मारे में होती अने एजेंडा को फावन हिंगा गवाए दा गुले बात ए मैं जलसा तिकम में सोशाला दे मीनु तेरा अवल में ना माद मानो अनेदु तिकमा में अमल कुरान को ते निम्मा फालगन में से कमा कावले में मेरे के बाद मेरे अवल में एजेंडा नुकुरे होती मैं आइको इधर तिबे पुरुं युति राजन नती है एपदा गोतका आदम अलगो मस्त आदराव ane rice sama warak dinakam bodu hurima alugonu men ane mati monitoring haatu gate mali epis kam kureve kanne benka manaduwa deveka shenne ane budde libida ane henname salugonu ke henwe kanka passe hama jessene hene den alugonu miedu minukuti alugonu ge soya huriham ge soya se beenum ge em mikankam go warak bodati dattake bu rice em alugonu menna mikankam mi musar dinamo kurin ebeje hama jesse den manaduga unnevima tangkola bodu mikamuga ballawadevum man alugonu hama eden mikankam ashkuriya rice ಈ ಮನದು ಕಂತ algon baladi hama jeste ne inge to milladu council rice abdul majid majid ane mute we algon ga urkura gotoga mi me bagottu me sir vote neguma ekankama algon men discuss koggem waki adi gaanu ga kanda waki gotaka kandele fotima me jalsaga me wahaka dakkagen adi magen no fennana kama algon da fennane hem bima me bagottu Garaara vote ahafa me jalsa ni kuriya kenda agenda ga wagota shukriya शुक्रिया अलगण वेस वेन्ननि मेरे Garaara vote माला पनि माद मारे अलगण एजेंडा कोरंग एक එහෙම अलगण रोल को vote का दान आरक बेपले के නම් अलगण දෙන්නේ තාජ් පුරාවා නෝනේ නුකුරාවා නෝනේ වගේ ගොතක දන්නවා බේන නොආවා ඒගෙන් කොම්මෙ ගොතක තිබේ ප්‍රො ඉෂාරේ පොය බස් රාගලවා සුරතම Noonu Milado Council Rice Abdul Majid. Adalagonu me Garaara Purihamet Ayedukura. Noonu Atoll Council Rice Ridwan. alugonna mi Garaara Ayedukura ve algon purin denne go tammi ituru kantattake surmaay ko ekam kus Garaara Ayedukura. Shukriya. Emmadu Council Rice
Hussein Abu. algondu wakichike danna nuwa danna neda Kenikurdu ti Council. kotaka taad nukurawa dan Ada. Kenikurdu Council Rais Mohamed Rao. algon Garaar faaskurun hama taay Magudu Council Rais Atul. Garaar faaskurun algon taayedukura. Noonu Landu Council Rais Aziz. mi Garaarang alagunu wara priyame taayedukura wadatna ama alagunu mi Garaara faaskurun vote den amangeta. Manadu Council Rais Abdurrahman Sobi. arun as jumda ko Garaaru gadi turun ham de man fahakolni ekkala hameikani mi bona hengam wara gina ituru ubay kusami ke tere himine arun as taid kun jumda ko hama urihan men ham shamil bagot Garaaru wa hakiki otun ekum mi wogut Garaaru gotum arun waki kotka taid nu purawa hakana Shukriya. Udafai Council Rais Ali Shami Mohammed. Algon Garaaru faaskurun taayid kuran. Meharu kota faaskurun. Udafai Council Rais Ibrahim Mohammed. Mi Garaar me kota taayid kuran. Adi Efal Vidal. Udafai Council Rais Ibrahim Mohammed. Adi Efal. बड़ा कहने के गाना नहीं गया था पद्दो Council Rais Mohamed Musa. algon Garaar faaskurun priyame taayedukura. शुक्रिया. Velidu Council Rais Atif Hussain. algon ti Garaar furihama taayedukura. මේ බද්දවම හාසිර තිබ්බේ හඩන් තිබ්බේ බාර අලගොන්ඩ එක්කු ඒකෙතරේ අලගොන්ඩ සිමනයගතු මි Garaara වෝට් දිනුම තායකෝ එගාරපේ දිහවේපු පනි තායද කොප්පා අදි අඩු සාප් කොන්න ලිබුණු ලොහි Council Rises මෙසේජකු algon menge baddo wale ka ishara koraba emai gotaka taidunu korabana ka vidal debe ema mire mi baddalo ga mi Garaara algon me faaskuri den hinga ga wadu gai gotum mi wagutu mi hinga ga wadu gai gotum tibe frunge soikuran algon ha kurin eti me fonwa osodu kurin Garaara fonwa osodu fonwa noni tibe duaika soikunu kantata hawesa then ni ehun lama Garaara faasukama bala algon me fonwanje baita idara takasha adi publish kuranje rantanuga algon Garaara publish kurana then emmenge soya ekonnennu algon ekani soya koppa me publish kurata rantanuga publish kurane tivepulun ekankamuga faasifona Garaara me itirazen kuranakama medu ingeta then me purin ni koida gulige faaskuri Garaaruga me ehori kankan algon menna me wagutu sawa masaka peshumattaka me usulta algon menna bihas wasiya kon diven uri gotaka visnawa liepa me adu mire wagutu gawan horiha Council taka ponwa ege terega daturu paturu kantatta algon balattam rangalo hamayaka quarantine home quarantine wala par room quarantine diyuma usulaka bali khassa ahamiyat kan denje paratam working adi quarantine no covid positive yes nubias efada farataka working dirilon tankole baki kurevene gotaka brada suga me dirilon goterega kanta amalta behetuma kankan reuma barwala femele point ka then the algon me faaskuri budget
do kurum budget of fasa do kurum budget to get there tibe from ge emergency taka ehi dinumuga amal kurana usulaka mitake tuana tibe from pono adi ege ituravves atol emergency center me afiyoga gaim kurana gaim kuruga iskon tibene barataka adi ne covid atol task forces nanta bani alon tibe from ponwa ega ne hurihara shekes himene gotaka task force ekulawalam arboda visna ponnane ehme hurihara shek himanar hurihara shek raisum ves no himana apna ege terega di hurihara shek himana eruga eki daira tan himanam ves sunna waram aseko saaka ebbara shun javiya ke me anebbara ko health center me anebbara school me anebbara shun me council rise anebbara shun civil servant egotan unnane aseko paema me hurihara shek ves tibepulo miharti kenguluwa rashu task force guli lame gotaka mihara task force gas asekke ko tajriba hori bepu me covid task force terega nane tibepulo naiko ebepulo masekke atol task force ha mihar atol council me gule usulun guligen dairuga ade anni gotum ves kamuga tajriba karan task force terega imenen kanda algonde ves no task force chakuram for algonde ves me miharos me hospital ga manager task force chakuraba gotan adi landu council ga nabrais task force me atol emergency center henge mame baldagannawa gota adi me office assistant director me atol emergency center uge itari kankam badattawa gota devana kamaka madamare me ushala hinga gawaidaki civil service me LGN algonmen ponwa hawa draft hilafa algonmen malega bebunu nurasmi kom party ga MDP terega bebunu workshop ek algonmen ek lawale on hinga gawaid ade pahum me eki parato ya hoda kandalon hinga gawaid ema madamare algon ushalam nikastu pura Noonu Atoll counseling ga gawaidaki trust council tan hingum ga stive punna spenu kuredane adi hen atol tak spenu kuredane draft ekkama algon dekeni ega tak kole elaborate tan tafsil kon by kankam unnada pahako baram nimmu kankam kam algon menna adi eki parata ga pahakole madamare ka council nigawaid faskura ka nu me ushalani ya කොම්මස්වරක තිබෙපුණු වාගමුළු දක්කවාප අලුගණ පෙන්නනි ආමුගේ හියාලක ගවායද උඩවාල මාදමාරේ තිබෙපුණු නිම්මාව ගතක ආමුගේ අමල් කුරාන දැන් ඒක පහුන්රියන් එජෙන්ඩා කොහොමියෝ මේ සක්කතිගේ හයියතුව කවුන්සිලුම් අසෙක්ක කුරෙන්ජේ ගොතුගේ SOP ඒ මේ asale council mushayade pa masala me siyasat ka badalwege gosa council amal kura me siyasat ka badalwa inganje marhala ta kuranje kamkamu gengulanje kama algon menna siyasi asakatuga me dasse ko tartibe pass kollu mattaka me madamanu adeddu gebe baba battala ehma eyan algon me kiyani policy सियासत एक शाला गोतुगे SOP हम SOP बेस फास्कुरन अलगोन बेनु हेरा मितन सियासत नि काउंसिल सियासत फास्कुर निमेनी कोन गोतक तिबे फुनुगे दौर की को बैक मीडिया के दौर की को बैक फाइनल लगवा में टेंडर का दावरु के प्रोजेक्ट भी या हिंगंजे नि को सूलगुम का में सरकार मशवरा कुनंजे नि किया या हिसाबे का कोन काम का में कानून नूनी यागुले ehene kankam ini balenjeni kiya hisabe mihen gossa raituna mashwara kurenjeni kiya hisabe mihen gossa algonda menno penunu adi dirasa kogens penunu eki taltiba amaika onna neklawala tibe ponna hame draft algon ponwa dena madama me hinga gawadu kevis draft එක මම ponwa ema mirege baddalun sobi leba
Chicken and no Malone for setting our wow. So I think ane alone jawab is tipiche ane alu dannawadamu ni ane kadem pa hinga gawat draft ke wa faalhukuran ane ashu conceito ke sama beno pura vidane kam de alu suad ko ngoni libene to ashu conceito ke se dannawadamu ne kam tembe nimma tivida use pura Shukriya. Me telephone editable हम file है मरोड़ मारा कोणवा हम बेनो कोरवे file है कोणवा then निकोलो कोणवा है पता इच्ची me usul नोनी गवार इच्ची telephone बेनो में या निकोलो हम वो तो हिंगो मावाला करने फरात का आरियो विदालो है software बेनो इंजा software बेनो काला मालूमात आलोगन शेयर करोगे ना इंगे तो मेरे बादलों algon nimala warabboda shukriya baddalun taka horiya begon swadai bari wadanna mi gota baddalun beewama mikama abul verumatta gas mikam algon me migota am gote ka purama kisrangal ka puriya mettang hagigatu algon me baudu fudduma masek ekkoram fasha erugaves mi nikada baddalun ta aanmu kote ga pasiya gote ga me beebe kamaka egen diya balone mashwarata ka chi ma bodo besrangal ga मेरे बद्दलों वालों का लाइव पूरे वेगो तेन्नो एक बद्दलों के रिकॉर्ड कोल्ला वालों बद्दलों हिस्सा कोल्ला वाला बड़ा शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम बद्दलों में ऐसा